Me don't for me mawakwaba ede by emergency Ghana TV so na wiase we nipa timi ye nipa bonesem papa ebusia nipa etimi ye nipa bonesem story na yen sakai wo fidem ha say no ebusia eyawe hosem mami bi ede na sem abedan MFK e wo Lawson TV na sema mami ne ba ye ne say ne ba be marketua ena doctor ni a confirm say we nya holy nut na doctor ni say e di say maame no e di akola no e kwa mono ne e na maame no na danfo e kire no hini bi so mfa na asemi enkoda no na maame di na asem koye e ma abrochin kata sembi ebe mu e ma maame no etuetu eskebi e na sisia no papa no e ye twi maame na edi ene odi abepie mu e wo fidiem ha se yemfre papa no na yembisa ne mu nsem eni nti yensem ne yenkonye kohwe video no emra ne yentie mu nsem chane so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section na ase yenkohwe video no emra sis ma pacho ye ya fro say pacho e me patience pay anopede na do nam pacho anopede enshira nya bokosa na me a young lady a mesiso na mini be ma bi ko di epemu agro na nyisen baaye na nyisen ne baaye no na me wo akwala kama be ma na eto ni din kwa abnabo ache na akwala ne nya bosume me 3 months na ye hu se akwala ne health na nhira nya kama nti yes anu na me di no call hospital me didn't call hospital no nti hospital no na mo ye some check up bi na mo hu nsa kwa na oyare na yare na ye hole in heart na first no mo san check sa kwa na hole in heart no na mo san hu se ne bema no soso no akwa ne bema no na tokro na obadwun so afemu no na e wo fom nti e wo hososo no no so mo ka se wo so mo ye no so hu se na e wo fom okwan ben so on say tokro no kai was say ba suro but kakra but na say need na wo form too much nti omo ka say na say atena no na say nka etua e wo suro kakra no e na akwa hye atena say oh god nti omo ka say omo anya ho say adua da ache onyina awo be den ama no nti yes anu na no so nyam yi kakra na me wo ha na me bo boys kakra no na eno so omo je me 10,000 100 million na ye kotua ye na moye no so ho surgery na sese a e ka na kuma no so me suso no me boja kakra da me ye na ye friend say be ma na me no wo ye suso no no hyeda mboa bia sa nti mia na me boa sika kakra no a me de hwa me ba nti ye wo ha na doctors for no hwa akwara ne sa na obo hu sa akwa ne yare no this omoye ne surgery because on dimi fa yare ne nyini woma na edu osone kitikiti ne be 1 month mu honum no no nhyeda ntimi nko toilet because ata na nhyeda hu yare no na this ogu ne to isuo hye na say holy heart ni tina na ontimi nja ne nan no be ontimi nja ne nan wow na so ja ne nan so na yetum nti yes ano nti hospital honum na almost stabilizing ne kakra nti almost stabilizing na wow ko toilet at once na omoye sana mo gine to hospital nti da hospital be 1 month nti yes ana mo de oxygen see ni so because na home ni so nye ohome ntenten nti omo de oxygen see ni so sa na mo ye check up nti mo ya na mo se da bi yen kwotwa x-ray na ekwotwa x-ray no e twa x-ray ne be na mo hu se na koma ne koko na bie aye open nti ya sana mo se da bi ade we de ya me se de esusu na na ya akwala no nti ya nkotwa eko na esa akoye e wo kurufom ye kotwa eko de twa eko no ba na mo sa akwa no o yare hole in heart na hole in heart no so o yare no tokro na nya ba akopa emienu nti ye mienu no nti ye no so no this is surgery na surgery no so akwa no osa na ne on hyere ndidi ye nti no ne weight so san wo form nti e ba ne san the surgery ni the muntimi nya no Ghana ha say this is outside ti no so ye ben ntimi hu na so e kan na e kan so do so ye twa science yes na friend is saying na ye ko mu yiye no di be 1 month or hospital no
na hu se omatima stabilize ne kakra na mo yi ne ma ye ko ofie nti me ofie na ade ne ha me akwa no so tete ne home ne nye na me so this is a code base see ya na say me start say me bo wape akwa no so be chi no so ama ne immune system no kura aye weak aye weak nti wo yes e bia yare chi osese a won se na no so ache yare no na ono ne so ne de no e ba ye worse because e ba ne sa na home na no ntimi home na ono so no duro ma de na koma no etimi bokom kim wo se home a wo se ne fi no kom na ne enfifi de no so etimi kom deep wo se tokro da ho nti sese akwa me yi no nkwa bo hu se tokro na da ho home a wo se tokro da ho nti yes na ye friend se na kakra ye hwa na wo ma na me na ko doctor me call doctor na doctors for na show nti omu churo eduro ma ye nti eduro na ye kwa uto dan se eduro na me say ye mpenifo de na mu ne nkwara de nti uto tablet na o de call pharmacy na ma mix ya ma na eno na ye me de ma no kakra nti yes na me home timi ntimi nya hwe akwa no so akwara wo ko 2 years ntimi na ntimi nya hwe nti yes ano na me ko hu madam for bi we tu kwa US na me bona mane se me ba ne say na ye no na omo say yare no ye wontime ye no Ghana ha say this ye call outside because osa wife na wanya 5 months nti me bona mane no so okay na madam for bi ye friend o say na madam for bi ye doctor wo G na on eboa no ma onya ne visa call outside nti ma me ko hu agent bi ya nti me ko hu sa papa no o san ye nana wo enya dentra ye friend nana kwa buna mensa ju o san de ohene and oye doctor e wo Comfort no teaching hospital sana madam for the kind nti e ba ne sa no na ode nana ne na ma ne maame and am start say me ne nana ne di nkomo nti yes nana ne say me forward akola ne document ni na ma no WhatsApp and me forward na ma no WhatsApp nti ewie na osan say me anti nenta booking na me twitwa ma no na me twitwa na ma no nti e wo ha o hwe bibia mo no na o ka say me hia no wogi na me fa akola ne document na ma no na me say yo mate na me ko hia no wogi but me do gi no na no ankasa ne mai o ma obi ne tina moto so be hia me and am nipa ne gi document na akoye document na waje na sikaka ho ana pacho de bi and obeje document ho okay eko no ni x-ray no okay na obeje koy nti me na msa ko fie me wo fie na osan frɛ me sɛ obisa me sɛ akwara no o referral letter na me so de bi na o say referral letter wo say ye referral letter ka document no ho because akwara no ye refer na ko outside into here referral letter and I'm say you mate nti me nko EG for na me ko je letter na no say there be ono wo ni doctor obeye sa you know and o ma me share no wo tech side ho no and o de me call ni doctor ho na me ko hu na kasa physical wo ho no and o de me call ni doctor bi ho so on ye friend medical report in my and a doctor ni so obeje 5,000 and I'm say you mate me so na my akwa ne yare me tieti ne yintinti my desperate nti dia obeka bia na me di so nti yes anu na your friend is na me twia 5,000 ho no ma omo kan ya na me twia 5,000 na ma omo me twia ma omo no na your friend is na omo se me nko na omo san afre me na me say yo mate na me san ko ofie me ofia na na san afre me say pacho wo passport na me pacho there be me ni passport na akwara no so amesa akwara no so ni passport na say best set so akwara no na me me dem best set ma akwara na me nya best set man no ono say you wate na ye be ya passport ama ye mienu na me say you mate na o say passport me dey 2,000 akwara no so dey 2,000 na akwara ne best set no so 800 na aka bu me 4,800 ntia dambacho ya na calculation follow na chochoro ma me di kan wo say doctor na wo san ye ohene ewo Ghana ha say mfifi mantamu no di kan je 5,000 Ghana cedis say what is 5,000 e kwa je referral letter sanete pachan okay na ye de akra na kwa ma no ne akwa ye operation de tosu mienu o se wo kwa ye passport ene de ka ho ene so 2,000 4,000 akoka 5,000 ho ba pato aso na akwa ne best set no so 800 inte ko ye 4,800 na me send man no
nti wo ha na ye omaye fa ka call Accra na ye passport no nti ye ba ye na kwanso ye ba kwa na passport for ne frɛ say ye passport na ye ready nti ye imagine na say there be ono na obeje passport no because ono na oye bibia na am so you nti ye ja ho na ye ba kuma se back ne sa wo fie sa na san frɛ me bi say almost start process na almost start was say me twa 50,000 and I'm see you mate tete 500 million pa try and I'm me sending man no that's all come popo me ti cry to say me nyakra na ka ye bibia kra wie na ka akwa no kra no ho ato no satana kra na nyamfie sen satana we nya 6 months wo no time be na hu say oh holy heart no we nya boso me sen na we nya 3.5 months. Okay, it is 3 months in Echino. And processes ne akwane be die 3 ba be kan ho. E ma ni nya 6 months. Okay. No. Pa trying. Nti yes ana na me wo ha bioma me twen na be yi o ano san frame o say ye foreign account. Na foreign account no so no. Me fa 50,000 mra. Na me so na sisi ade me nya 50,000 and I say send na benya na me so yo ma me check my account me nhwa ade say me nya size kana me check my account we na me say dem me say na me say there be na me sama na 50,000 okay na me ka say me my 35,000 and me sending it 35,000 nti 35,000 so me wo ha na san frɛ me bio 35,000 and so because o mo ko $1 na was throw into scanning soon see this no so me sanse ni scanning be nka ho na me say me in them my desperate I don't know me tiete akwa no because up and down no too much and I'm see you mate into osan me na me sanse ni scan be 20 something 20,000 be 20,000 na me sanse ni 20,000 kan ho. That just say dollar account na waka kire o say mo fa 50,000 enko bia na nka wo rent so kra no wakwa akotua ma na buru 50,000 ono ne kan no yeah say what you 55,000 oh god nti me say ultimate ho no afre me na ye friend is say where you know you guso ye na ye the next ni bi ka ho wo be pene so na me say na me de na say ye da kwa na akọ na ka ye ko na nti obi amode ne be ka ho bia no de enfa me ho na mo say ye the next ni bi ni sister bi be ka ho na hwe de be ye na ye de ne ka ho e bia plane no mu no e bia kwa no be hia oxygen nti next ni no be boa na say na me say yo mate to ha na say na 90 you know bibia nya ready o say ye ni you for na kasa immigration for na kasa mo say where you know kwa ma ye no working chese wo kwa unko interview na won wa ye na say yo mate na say nti na say nti wo ha no asa afre me bio say me say me di kan ka che na say minister nti me nko bobusia san first kan bi me ka ho na me wo na say na me nko bobusia wo henfa me ni obi ya beti makwa bobusia wo ne ho nti pe sa time na ye fasika bra fa we bra no boso me sen na be kan akora ne emfie homa okọ nanim kakra ina no na fi de na akwa na nya be 7 months na Ghana ha omo se akora ne nya sen ya na o betimi aye wo Ghana ha zei omo anka eno ase omo ka se omo se asana omo ye no Ghana ha no de omo ka ya ne se ni weight se ni weight na se ni mo ha nti ni weight ni ntimi kwa ni mu dia no na omo betimi aye no ha ni weight no na akwa no so onidi no na akra wo hye wachi ze se wanya sen se a wanya 22 months na say oko 2 years 2 years na aka 2 months na wanya 2 years otimi nante otimi kasa ewia no krampo e de ne wia no kra dane no ho ofom na so ontimi fa ne kotodwe ensi wo se de akra bia wia no ominimini ne ho na poso nyina ye mre na wo hwe akra wei etimi gisika twitwiri die sei efiri ne maame nchen akra se wo hia urgent attention me ekwakoye surgery wa manone na oso yo hene wo ye doctor utimi hwe nyame anim die no wo ka kire wo after the on cash so far no scan akodi ne ho 139,000
1.3 billion and 90 million actually aka saying aka thousand cities na 1.4 billion na hospital bill na nkasa wokọ abrochire won ma akoye surgery na yesen o man kan ho hwe ankyere me ono anka hwe o man kan hwe ankyere me o man kan hwe nti no later no o ka che me se an ena ye de okọ me ma blow bi wo US onum ka ebia mo yese o se mo pray 5 years na che se mo nya 5 years ne mami ananye se ye kwa na blow bi wo mo ya kwa ne surgery na ka makwa na blow ne nchen na che se true that no na chese na bro na boa me na ka me ye adwuma kakra kenti by the time I time be so e be san back na chese masanya me sika ne back akra no nkwa ne hia. There are many people nipa bebre wa Ghana ha omutu kwan ebitimi kodi 1 month ebi 3 months 2 weeks nyina wo ho ekosiki medical attention wa manone enti ade na ye nwene akra ne nkwa ho ansa ne akwa akwadwene 5 years visa wo de be ye adwuma wa manone na ye country be no so de woko o so de me ko US wadanfo no so onim ne kwan ben so madam for no meni ne ko school e was secondary school nti eno na da bi pese mi hu kwan a wadanfo ni nim ohene no ohene no nana doctor o say madam for do say nana no ono ne on ye ono ni visa ne ma no e ma ne de ko US na ono ni de no na ye government appointment na say aban ne de o mo ko e na nana ne ya o mo nti na m say ya aban de na nana ne ye ma o mo nti no o mo gididi because na otimi ya aban eyi ni de mani to mu de nti ayese na ne de o ye good na matinya abotre ma me wadanfo no wa no so case ba ye den na ono ne kanfa ho and all can say oni nana na kasa se nana ne ntwa misika ne mame ba nana no so de bia o de yi enne no oche na ne no oche na wadanfo no yo ba na bema pacho bema na good morning. Good morning, madam. Me ba cha pombo ko de nyame adom ya se wo si bibi nti me fa wudin entu dwante ye be grant wo wish na patience educate bia bedan ye wo Lawson TV ye fra me frempoma wo so introduce wo hene bia wo san ye doctor e wo comfort no teaching hospital e ma ne se wanya process na ne bakwabena ya wanya holy heart onfa ne kwa ma no ne enkonko seeking medical attention watu ya sika twitwiri die 139,000 Ghana cedis bepemo ne akwantu na amaso ni sika nso so a Dr. Nana enka ho hwe nkyere no what nana nka no kre ya ma kasi enye problem ana two they touch me no price maybe 30 years can be from my lawyer do our or yeah our take I on the be process na then after that time we years kind of man is there obey half payment you know then process ni be we are full payment na kan me we an say wa free o je full we say just ka for the process no me dey o mu so na me say asenya sa na no I know say there mo je be sa man ko for but yes na me mo je payment bi na second one no we say ni pia no ma dey just that ara si NGO na say what the more feedback na free hospital na param so inti ne tentini teacher na sa na anye face kama yen so a and etna na me send it to Lawson FM 96.3 ba no dey na no but as a tenra of friend more than 10 ana me see minimum dey see edi so we be kan ana so ati ka then o mo friend no ko no mo nyere ana che se wo ba ha ye friend no no e no na fa chire be frew. Yes, I know. Me ba cho u kasa u kan bibi say o se NGO bi na ekoye surgery no sa NGO asemi mo kama patients etiase say o tua visa process hu sika na wo wi a NGO aye surgery no atua ho kama no mo kama ne te ye tiani say ono nanam na be ka che say o ka che say okay doctor no kwa no man e process nyina man no or text o man e documents ni bi bia e de man for hospital and the man the body in or take it on a money at the man. Into no catch I say a man can be no fast process. It yet ya Jensen and can often and they say almost say no catch say NGO let's say almost have some documents for hospital to for hospital.
no mon kwaje documents and family na de mai ti frewa send this camera send this camera lawyer do ha no na ye process na de ama mi wa para patients na de emi na mi am yes payment na de ma lawyer no wa so nje kwa ba bema se wona enam so a patients onya Dr. Nana Kwabena Mensa Junior ene ne kasa ya watuetu sika we nyina ma no as a friend ana mo be na wutu di aboa patients ama ne saka ne sika yi ma drive ya ma kwa police case ni ade nyina o fe na ene se chama send this enra o be friend them say scan be ready and am say scan be ready I mean to scan and I come the hospital account am say enye hospital account na mo kwa ready na the hospital na account na osi wo kotu atumu no doctors no anase hospital ne netua sika ne de ma no anything a patient so ka che ne say enye hospital account na de because nyom na discount ma o enti no wo hia na pabla wo no amu ankasa eni kwa so de kotu account na de kotu mu na say o mo ka discount na ma de na be ye na patients are down from pacho doc na oye doctor ankasa medical doctor no oye adwuma ba wo jai na oye medical doctor no wejai anase den no oye no wejai na ne specialty ye den ano de me ka se minimum but 7% of adwuma o na se no oye adwuma o comfort no teaching hospital minim ni nua amane imi senior class school class na so pa Martin say na eye doctor yes o san your hene me ba chokro benzo me ba me hene fry na me ma so no hene ne odi hene no enya dentra wo ejuma ko side ho no enya denchira oyo hene ben si mo fra Dr. Nananto so mame oyo hene ben ya me shada krom ho hene ayin for doso Mate classmate hwe mame na yehu baabi anana owo producer ene nana kasa no pay say ye befre no waje atum Dr. Nana Kwabena Mensa Junior say what in patients say am friend bi a wo so wa akra classmate me mami nya wo na ye adwuma na say kwan a ye befa so ye benya sika di ama patients na wakwa ye surgery e di ama ne ba no eno ho anamontuo na ye tu enti ye behia ye besan ba wo nchen why bibia ni a wo standby me ba chomate ye da se bebre patients wo so what in fa say ano me friend bi a wo so wa akra na time na sika ni nyina nkodi no na afre no so wen no ha ya no okumase sika kodi ni nchen wie ye no wo frɛ na me wa ha de me nim ne se dinta na me bisa o classmate se nana eye medical doctor ne se as a health worker health professional enipa enkwa eni nipa pomuden eda wakoma so enti no say your health are concerned ebi so there your health are priority your health our dear ben and as a medical doctor winnim akra ni yade holy heart no akra no ebi kura po ho no ma what one what me akọ off san holy heart na anetie oba na do that level no san na ne de tie sa otimi collapse anytime na me de na ko hospital na o ma ma ni oxygen nti mo de oxygen be si ni so be obe 1 week 2 weeks asana mo asan yi no na hold na befie now sa oxygen ni sika bill keke kra no nana doctor nana you know better winnim de me kan chen me nana good morning me ba cho nana Kwabena Mensa Junior ena me ne ka say me ba cho friend me ma me friend po ma high Lawson TV Kumase na ababa wa bi e friend patience wade ne ba a friend Kwabena e case abedan yes akra no holy heart na wo mo yes akra no weight ni nti yentimi nya surgery e wo Ghana enam so ma ne yonku bi o wa ma no ne e de contact ma na ma ne no di nkita ho asese sika be se 139,000 Ghana cedis abedi wo a e be pemo ne sika mai processor ye de akra kwa ma no ne akoye surgery wonte hu kuta mi jame
Dr. Nana, me pacho ho asem te saying. Oh, I think that the all can and no come for me. Now I NGO and the year because I'm trying baby me in Boston and New Jersey. Dr. Nana, hold on, Gina, e hono mama me. Wo she process na se na wo je passport fee, visa fee. Ni nyina no me pacho nya abotre, wo ka kire patients say eye NGO and eye say adwuma na ma no. Yeah, me ka kire say NGO. And the NGO ne be yaman because pacho wan kan if it ase no wan kan hwe an kire me sa say bia NGOs for na eye. Wan kan eno ase omo ye we no. Na doctor Nana mpacho NGO say Wamu ye process edu obi etu kwan akosiki medical attention a aya omo jisika aya na ye fa ha for na hospital no ye fancy invoice prepare invoice in the bar o be fa half of it no mama because of ya quality no pediatric unit ne hwesa anwuma no so on say me ma special be na troye e wo hase because I know the America omu ni say bia atro ni yitwa atro antim patchina sinti also nya evidence e kire say apani pa na yare atro ta say inti me ma doctor ba ko 37 na ma ba ko so of national troy atro ta say ana ekwe passport ni bibia omu di invoice bia ba date appointment no munya for last year omu try ba no munya for appointment on the ko embassy no say emergency appointment. Nana me pacho yen komo boy. Eba beto mu se na wo ye medical doctor e wo konfo anoche no kre. Oh me pacho. This me pharmacist me like doctor. Me pharmacist. Na che se wo nye medical doctor e wo konfo anoche wo ye pharmacist. Me pharmacist ankasa. Okay. Enipa na enam ne so a oka ho asem kire patients. Wo se na wo ye medical doctor e wo konfo anoche nti ka me baby sa wo say as a medical doctor you know wunim Holy Heart no said the agency as ye treaty no on say when you appoint booking oh quality book since last 3 months account once last 2 months or so and benin panana negotiate transaction be ready but what you say but number says can no most part of it near send to an account because we know say was a transaction ready is almost 50,000. I'm seeing the problem. Papa doctor, what's your hene? Me pacho, akrani nkwehia ye papa se si ayeti hei. Oba pa page ya akrani si table no so mame. Doctor, minim se wan kasa, wo de wani ehu akra na. Enti akra, yesi ni weight e wo form, enti ye fa ne kwa ma no ne enka minim de ebesiama ne visa je akra no. Ebe ye hard. At the end, on say, me far from call embassy streets. I say, Pavesa also in your appointment in if you no more send the call. But what they say, Akrani so ne sha akrani nine we di si wo no mo nyiniti ni free so. Na mo fa akrani nine ensi wo ma me doctor me ba cho na akraya wo gina hai aka 2 months na akrani nya 2 years. Ontimi nyina ho. Ontimi nya hwe mo sha akraya wo TV so. Mi wa akra na me ho adwiri me mama ne dada kra ntimi nka bi nti wo yam nhyehyeo e ma sa akra yi do ba so see Mr. ye di un ko modanda by next go make payment no after the council be ma me pa cho ya ma 24 hours ye ntena senche se wo se nyame ya adom kolebufo se akra ni wait no wo mo betimi aye surgery no e wo Ghana ha sei na sikana wa moje eye 100,000 Ghana cedis. Almost send information say from phantom account. 100,000 and fan to hospital be account to mami ne bani akra no. Ye phantom mami na account. And sabe be me na ohene enye hospital ene tuye sikane de ma wo eye mami ne ba. Enti no tuye sikane ma wo. Ono frame ka che me say nka yenyi deposit to na account. Akra ne na odida TV ne so. Akra 2 years. Me measure so we be 2 years enti me pa cho we enye say measure asolve sa o starting processing was na akra no 3 months and 22 months oh there been but na akra ni 3 months was no 3 months oba pa was na akra ni 3 months now it's almost going to 1 year or starting process na sata no 5 months 5 months any be ma 5 months and 3 months so so ne be ne dem enti be ma misra 24 hours sika no se obe coffee aba so obe vomit se obe physical na dia ba ya ji sika na kwaya akra ne surgery no
So we yam nhyehyɛ wa mefrɛ mpo ma me yam hyehyɛ me ma akora no eti ye wi a ba bia sika ne da bia no ye di sika no enne ne kyena akwa surgery na ma akora no enya sa doctor nana uhu ye asem ne mu aya pa anya sa uhu ye dia me ka kyerɛ wo no yo dia me ka kyerɛ wa no emu aya obi a wo ye medical ye ka ne sɛ wo se onya doctor obi a wo ye health professional sɛ wo ye pharmacist kora na sɛbe wunim apomudensem enti nka we wo faase bi ena nka no wachi ni se no se pebosia kora boa me nka wo moa no nka wo moa no mo ya de ma ne ya too much enti nene kyena ababa wa ne ya ma ne nko ba bia ya ma na da Lawson ya bro san nche ha ya hotel bi e be ha me ami kotua na oba na da enne sa biri kwapem kyena no pa na sika ne da ya account mu mate me no wawie hey say hospital no we say callable omoje 100,000 anya hwe ni sika ne 139,000 ubenya 39,000 na de chire no na de twetwa ho kakra wa mama date o metimi de surgery no oh my 18 February o china chi ye mate eti ne kwapem china Dr. Nana ye hia sika no animanimu ya na yefa nkonkwa ya akra ne surgery nyame adom 18th January February no time nyanso eti minim se bibi pabi betimi afi Nazareth aba tika wakoma to yem na akra ne papa no so we pacho no wo eju so akra ne yare no no de o kan ne se ye friend ne se ye sunsun yare sa no no de o kan ti o wa akra no aye hu se o holy heart no o se ye den ye sunsun yare o na to sa yare ne ma akra na ne di sa no so on kan nti won hwe wo ne wajai me friend parents ka say menene na acha nti na de na wo fon so ka fa ho omo so sa say ye sunsun yare sa no mo kan holy heart koye den koye sunsun ya de me my Ghana bibini ye nipa me my Ghana holy heart eko dabe na koye sunsun ya de holy heart patience eti after say 3 months am diagnose hu say akra no holy heart no papa no trobam wadwane dro dien o akwa 139,000 one utua na metua bibia won ko a na wo fo ni wan cd kura ni ne papa ne maame de no mo ya boa o mo nya hwe mabo mama ne se kolibu fo kura mpo se o maji sei fa aisi baje akra ne papa ne number na mo frɛ ne nto so maame ma fi age number no mame because sabe enye ba akofo ne bu atopan wo ba o enye ba akofo na ewo enti se wa wo na se wanya birth defect yade aba akra ne ho a wo se yesunsum yade na se yesunsum yade a ade na papa ene maame no monka mom na monko sunsum no e ma yade ni fra akra ne so yesi se ade bia si na hu the root cause a ene boa wo nti wo de wa hu se yesunsum yade hallelujah ade na no oba ne nka mom na monsa akra ne yade no ato akra na twene ne so no ono kwa na eko e bia nka be ma wo ka hu bia nka Dr. Nana onya anyamra sama wo ye ke bia be ma ka oba yi ho a enka Dr. Nana nko anya sa anopa emira ho nko anya sa mon fra be ma ne friend sen e friend Samson Edujenfi ote ejuso oye de adwuma oye immigration ni woni ne be ma ne de adwuma oye immigration officer oh my goodness ono no kura mponka process ya ye kan process ya da process ya kan immigration officer wow kaya sound god immigration officer emu ya o emu ya oni ne tena che yansa na awo ne bam there be about 2 months 2 months na nyinsan bae wo de to na nim wo je tu mu se ne ba oje tu mu owo ye wo you free hospital there be me father na yi me wo father na you dey ntia se me friend na me friend be ma na won fi me nti wo se friend ni say Samson Edujenfi ya friend na to so isi sa try biem na ye mfa ne nko dey ntia as a learned person immigration officer
yawo ba holy heart to say den sunsumu yade saa na woni ne busuan fo mo kan na chinchina chen mi di o mo chin ko mo kro na yenko hu ma mi bi wo ho ofri ma pon side honum yenko hu ma mi bi o ye duro na me say akwa no once am dey na hospital doctor actually said yare ha akwa ni ni a wan hwe na wo dey bibi duro ko kan ho kra na bibi ko ya akwa na Mr. Jamfi, good morning. Hello. Morning. Me ba cho ni ma baba we be a friend patience. Unim no kwan ben so. Me no ba. E dey twa to a e ba na wo ne wo hu ne ye da ben. I think so last year, yeah, last year. But your last year in December na ka last year, last year but so me be na hu oba no. Oh, you say omuni ha omoaka me. Me be say me wo say last year e na hu no, but so me ben e na wani hye oba ne so. December, yeah, December 9. Ababa we asem a wo kan, o say owo akra no 3 months. Any a diagnosis say akra na nya hole in heart. No no kwa de nya one no e double. Wabeka kire say yesunsumu ya de yampa. Yeah, so me macho ewo baby on there be way a simple yes or no answer. Immigration officer, or say yesunsumu ya de yes or no? Yes. DNT na as a learned person. Yade akra ko hospital diagnose infidie na akoye hwehwemu na ube seek medical attention no utimi ka se sunsumu yade de na hu ye yes sir me fiti ye na ana me so mechanic me so me fiti ye na ye dika ko hospital ekoye yidebre ntiaga me ayakobia enye then e was 96.3. Bema, what mama me do ho ya mama nkanesa kafra sorry for my words me do ho ya because unim you are learned unim holy heart ho asem akrai to one mouse wotimi call off ye the oxygen kosi no so 2 weeks ni nyina as a father awo here fatherly love e won nchen no uni honom se no na akwa pie se wonu ankasa titi ni mo remu kakra apesika wode akrai kwa amanone we immigration officer nkasa nhihye ye we nyina no wo na se nka we ye eso doctor na akwagi ni sika edi entinu ni bibi e wo se oro be kan na bia mo so frɛ me na mi tie ma no asem ba enu nti na mafrɛ wanu asem na mi tie da bi ye nyina no so wanu asem na mi tie no afidie so adwuma na ye be ma yes enu nti na mi bisa o se senka wo ne life mu a enka doctor na ya wabu na po aje 130,000 Ghana cedis ye as an immigration officer ye wadwuma nka betimi aboa ana me bisa se uni wetie ne part o so so tie me enti na mafrɛ o kyerɛ wo die mu but sene aye na mo matie awie ana mo ma conclude ade no me conclude anka me mfrɛ wo da enti kyerɛ wo die mu me no mintimi kyerɛ mu esa because o career no mo man nika nya me mudi kan tie no and train and mintie na kyerɛ mitie na na ɔde te ha yi mitie no ɛna ɔte enti na mafrɛ wo no ɔbaaye no nyawo no ɔde ɔbaaye nyabotre ma me bɛma nyawo no ɔde ɔbaaye o wɔde nipa wadupi no agye ne sika na baaye but enkomɔbɔ no ɛna odi be pie mu as ne papa wɔso ɔwɔ ye hospital kra wa nyina mfiri hɔnom ne papa na tua aka ɛno nso yɛ no kra ɛnya no kra but me even person make it because me am the call where say o ma me access to akra nti me mani sakra me ko jawo efe no akwaje o pa on ka se me boa nti case na wo efe for a bibia ni e ho ne enti be ma sesi Kolebu hospital wa mo say akra ne surgery no 100,000 Ghana cedis wa mama ni date what the say na eba me pa se mi ntimi nyina efidie ne so enka bibia ni awase me na susu ho one me Mate say ni sika na ono eda nani da so de kwa akoye surgery no sika na kwa cancer system yentimi hwe emma sika ne cancer system na akra no so onfiri ne nsa eti pimpini wachi mame kwa wachi na kwa dwen wo na pesika ni bibra enka obo ba mo ntwe no enka mo mfrɛ me
Mate kyerɛ yɛ adwuma na ane enko yɛ nim ka yɛn frɛ wo no wo ba no me na me frɛ wo sɛ hwɛ wo ba wo ba na yɛ kɔyɛ ne surgery me na me bɛ kyerɛ sɛ kokɔ fa sika bra bɛ yɛ oba surgery akra no nim sɛ ɔyare akra no nim sɛ ɔyare me no ono no wedi kan de akokɔ kɔ ba enya mo hɔ nko ano ma hu enti wo kɔɔ no sɛ nka wonya no yi a enka wonte ha tie me ɔkɔɔ no nya botere na tie me kra wo kɔɔ no wonya no yi a nka wonte ha ena sika a waka se watuatua no sɛ nka wɔ ne life mu na nka wo boa support no sɛ agya wo de ba ba wi ase nka ebia nka nkodu san pempenso no enka nkodu san pempenso no ntimi se piniwachi na sika na omode kwaya akra ne surgery no pe bibra no onfa nso so no onkwaya surgery no why ya wa hujura na about okumase bisan onu so aka na ede no bitia wabakuma se asam na hia no oyo ba tan o bema oyo ba tan etimi pacho ya wa hoju run about ewo kuma se producer no be kasa no ama direction no aba why mate ya be hwe wanim eti kwane kwa pesika ni bibra no ya surgery no 100,000 ni wi a akra ne bedidi onu nso bedidi because ontimi nya akra ne ho enkoye adwuma mehwe ne ba enti akra no so bedidi obapa yama Dr. Nana 24 hours onko fa sika ne mra wo se wate ase eti twɛn me ye wi abeji sika no na date na kolebudi ama wo no akwa ye oba ne surgery na wanya ahoɔden wate wo ye den adwuma pacho me ton prepaid mate di ebehwe ne agya ma na akra no papa no so ye betache on it oba iba ye wa mo papa ne din o o se me de on tena ne ba bi na me tena ba bi mo me bra na me hwa me ba but una wo akra no nti esa wo ba akra ne life mu sanka wo ne life mu a nke bia Dr. Nana wankobu na amfa so sa wickedness unim Dr. Nana aye kana semi 03220 09625 and I say 21 03220 09621 and 03220 09665 and then Fati Ahmed awoda Fati Ahmed ewo Facebook no so abusia Facebook family ni nyina mo wish Fati Ahmed happy birthday emfa mame Fati nyame hyirawo na onyo kese oma nkwa tenten ahoden wom wonto kwamu mame wo support no enyasam kito efrifi dadam e de ba ha se chese wo time achi wo baabia Fati Ahmed nyame hyirawo na onyo kese producer ne picture no media ma anopa since tete timofa Fati nto so mame na yen celebrate no good morning. Hello. Bema mbacho e fro saying. Your friend Paul. Manti udino. Your friend Paul. Aja Paul mpacho yete wa no pay. Me kasa free Accra. Your friend Paul me kasa free. Paul mpacho yete o. Me pacho sa Dr. Nana no. Ono so wa different madam for bakwa or your net ewo Kumasi South into onusu say so ye penipa into no ye besere momma money enko hu pa se de be ya ma me no so mbetima boa no ama nensa aka onusu sika matepa anti wo anamo amutuo no monso monsa ka no first na ye yensa kan na producer beje o number na ye bedi nkita ho why me ba so matepa me da se bebre Paul good morning. There's Dr. Nana connection man. Good morning. Hello. Me ba cho ani die mo fra na walo wa volume no na watie ho e wo phone mu. Good morning. Hello. Me do phone ba cho ma yentie o. Yo ma me pa cho mi chiamo me kasa mi dindi yesinam. Me dindi yesinam me kasa fi ashama. Okay. Me pato papa no say nana o say one doctor o say one oji nkofo sika odi ye ni hu yie no mpato munchi no na mama sister ya bre papa aden Mate medasi bebre good morning. Hello Oba pamba choma minti o. Pato good morning dear. Pato na hwe Nyame adom na so
I said, I'm Sabaton, I said, that's a very mamma. Okay. I saw that same call as someone. We go know what they enjoy. Mate Obapa, medasi bebre. Good morning. Kafra went me and so good morning. Morning. Hello, me for my mintio. I'm in central, or is that so in our home in What's why day? as I say, more in our town. Hey, you're frozen, but you are not having evidence. Matenia, Boa dance, and the Afro, I'm from Poma, and Kaho. Lawson Media, so ye who film. Why? You, you see, he who alleges must prove. It is a who be alleged near Froa, and Kaho. Lawson, so ye and Kaho, ye and Kansas, yes, more. Elmo, good morning. Hello. Good morning. Medo from Pacho Maintio. Pacho Mika Fish, I use a Premier Diana. Dana Pacho. Kwani papa no de mun jisika na nyina finish him na we ya wo ba na wo pesa obehwe ne dia mun jimbi nyina finish him da mo Oba pa men so me da se bebre nya me nhira. Good morning. Good morning. Be man ba cho me ntie o. Oto ba me ne bono oba na be ma. Me pa cho e friend kwabena wo ye be ma. Okay, yenso ye da se. Dio chato, good morning. Good morning. Be me number cho me ntie o. E pa che fe mi ban. Nana no owanya dentia. Ene na asa kwa bi mo ha. Mi hunu pa o ka so ni wa o wa ka o da da mo owanya dentia. Mate be man ba cho gina so ma me na producer isi be fa na woni ne nkasa gina so ma me nkate no wai. All right. Gina so na woni producer nkasa. Na yenhwe yama no 24 hours mani abre me eba ne nkra ya de no omo ho nsem a ya na etoma koma so papa eti yama no 24 hours se efisa biri kwapem ochina no pa no ndu no na sika ni nyina yenje half yeje na ewie so immigration officer so ani patients wo ye no wo so yesa no so de elda mpacho brem mame ma me boma me be me bom nsem ma wo nsem boni nyina ne se de da makoma so pa na waye no also man say 24 hours 24 hours there 12 mi no 12 mi no se si amenka se duba ko aboyi no enko bo anwumre duba ko 12 hours anadwo ni nyina be ka ho ne koduru kina eduba ko a na che se wanya 24 hours no eno na ema me bo wa ba so pa wa asama wo kan ye no ewiase ye wo enkrofo bi ho mudi awu but omo mfa tuo eno omo mfa sekan obehu ane se wadi awu wadi adwene ene didi awu bebre kum nipa o dia ekoso sabre ye ka doctor nana doctor nana ho asemu yi no ya dia me chesa meti wonyina me ho yira me ho yira me hwe akoda no bra o ma ni gina ho hwe akoda no nan eni gina bra akoda ni namu eni atetia mami enamu a doctor nana doctor nana kwabena mensa junior atumi abo na dwene po se obedi akoda yewu fi se bibi tu akoda yi a yebu se obi awo doctor nana ya ne bebusa no efi se emodi bia no a ababa yi bebo ede aboa ne ba apomuden no wabo sika ye boso sabre ye 139,000 no 1.3 billion 1.3 million 1.39 ai 1.39 billion anya sika da fomo anya nkwada sika o baba ya titini mo wurem wan kwatena radio so ansere o dabi wan kwa asori dem an kwasere o dabi be man ka no ho wono nko a wo ba no kwasem wa bone ho modern pa na titini mo wurem ne ba ne nkwaje enti sabe ya ne ba na pomuden ebetumi yesi ponti ana o tu sa na moyi na doctor nana
watumi ato obo ase agi sika na wanhwe kwan of aso gigi sika no o strategy pa o prane ano de ba ko abebom na baba no pe ne ba no enkwanti oka no de aba oka no de aba kese o pese bibia tumi koyie ma ne ba no onya no ene ono nso abo ne tirimo process sika me gigi yi enya de a me de be ma ne na me de be ma ne kina me gina me de awasa misrem o fra no wase NGO bi na obusan sa kwesi na me de pa se NGO no ene se onye sa sika no doctor na ntumi anyi asem wo ya no enti no just o planning se onse o kase ne nyina duru ba bia no so pese o kansam bi edi defend ne ho de ama me bom nsam edi ama o MFK ene se 24 hours no ye nyina 24 hours ne so sa branch yi na nan also a pharmacist ho na nan doctor yi se o pen ho musuo no ma 24 hours ne bro so a ya besesa ne nayim obete kwa ya besesa ne nayim every say ba bia eduro no se wo ha wani a yenso ye ba ha yani ena yentra ho ma akoda we nkwa enhwere no because bibia betumi asi wa akoda ya brabo also ho na okọ off ano na ya homete sam no akraketo we the oxygen sin so 2 weeks adan akraketekete we ade ba nko a ontimi nyina ho enti en haw ontimi nwia enya wo ya na mo gye ma me ni sika ba bia ese ya bo akoda ma na ho de ba no emfa wo ho na man frem pa ma me ri ba wie no ho ema no so mo na mo a mo hia mema na one ne ba wo a e wo sa trase dwene ho ye o ya ba ma bia no e ne wo mo se abrante wo ya adwuma immigration what's your immigration officer Debbie menyini ade ba nko a menyini twa adru ba bia wo se ya ka no kura kire nipa menyini ane ma nyina doctor yam hwehwemu adi adanse ya sa akoda yi tokuro bi na abeda na koma ho enti wo se ya sunsu wo se ya sunsu mo de sunsu mo yare ane ma sa ya dambo o se wan ka ne sa akwa obat ohun bibi e kire se ane ma sa na ya dambo me da se ya twa yan ka no kuro edru ba bia binum gidie ba bia kwura na ase abibifo ye hu ade ha ye tokuro abeda ho ye tua tokuro ni hobio wensu ni sunsu mo ne sai bibia ya de shabonsam enti na de shabonsam na ni abira ba bia no anam no because what him say enyo na ye kura be ka so no a enti say wono so anam ba bia no anam ho no de ne ho agim e de bebo mi din enti me fa ko nyi on jam ye mo ni di ansa o be ye so enti ni kunu no ye ntudefo wo ye be ma na ogitum sa akoda ye ne ba dia o ye na ye metan adenti na ye so ye sa na ni mre wo kura na wutu anamo wa sa de hu a anya ne sa doctor nana enka wo ye na mre nto asem ye ko be hu sa wo so ye immigration officer wonim de enka wo be ma ho so enka wo tumi sisi akoda yi ase se wo to ba bi o se wo ato na dwunim afira akoda yi ho wo ba ho no ena se ni a wo se last year areho elder medase ye wi be ko no so medase papa condemn mampama feelings yes holy heart ye suzumu yade o ne se ne dia ye die na immigration officer kra na ono osro suzu na me na mo twa te kurase na ye ni bambo ye ono ye di hunim die ni hu nyansa ni ade akontu okomu nsem nyina ma no kwa si be ye na ye ne ba nje si ade aye hu pa na ye di fi wa ba on se aware no anye yi egu kire se enti ase ni won tem de ama na ba se nyina ne se abrante no hu se ne ba no sebi oye yarefo no ba ma wa mpese obe pese obe bo hu ka na obe berebere ohun se adelete wo de ko sa hu mfom na e kan se da enkobam sa ena yare we no suma so ko gije bibiduro ma na obe akra ne bewu o obe wu simple kra we na nya bibiduro sem kra wo be ko mo be na asram bo de jo ena hwan ena ye ko mani ne ma pruni nro ni ade a ebe na sa akwada ne bewu na de mimi hu ni se wo hwe hawe wo ho a odwane as o dwane Africa na eda wonim abrante immigration officer no o dwane Africa e ka eda wonim na edida ho na me de mampoma de bia me ka kire nkrofo yenu abai e wo mu se ne bayare de nanso se de na wo bisani enti wo bi bu a at least
exist obi bu wa uhunu obi bu wa uhunu se fesika we bra de emi akwan say da we wa request 50,000 wenya o se dos wenya ewie no obetua 55,000 ade 50 no dos ma afa de wo se wuni wo kra wo kama na ye fa wo se unya afa unya ye de no nya ma na broso edu baby a wo se my desperate me buy are my desperate me buy are my ewo mu sa na so we se on se woni aba wo ho so na wo se ko ni ba wo ho so ntem eni paboni fo mfiri wi ase da hwe papa ni munyamfo da we obebu se de na fruit no obo be ti adana ya ase ne de fia okura obebu who say obebu because the open bia obebu ofi obebu se fia de on se so wasa de oni wagro ena no wake won hwe osi we ni munyamfo eni munyamfo so na ebu nipa yi eni munyamfo na ebu nipa enti eya adia ne belt no board beto mambo ma dana ya ase frase ena na funa bakakra ena hukunu ebie kama ena egu evrade chese atade no anka so se ebono ena waye pampe se koko boto eno de etimi ma no pampe no ena ye friend pamp ye friend no pampistic ena no kai pampistic you open me no pampistic mambo ma course na eba enu kro ensa se de no ene wo se wunyi ho dance na enso we ewo tu nyewe nkunu wabu no bebre enti no de nyansa kasa boko because um say judge also ni mo no enya se papa also wa brain ho ase se de be ya wontutu no sre ne abasa wo ye nipa bonefo doctor nana wo ye nipa bonefo ankasa wo ye me say na ene ne mahuru sese wo men yanku enu de nyina se nipa na ema na yesa nipa nye wo bebu obi anenka oba ne bayare na wonhuru ne hoano wonhuru kotoku mfa Christ ma duane nye ne de wati me gyanya mianim ebu no 1.39 billion enka fa bu afia de so asem bia ka no woni enka bu afia giri sikedi ene da o ene bu eda nye hu so obe ma na de omu no obu mienye yi mama mi wie ne se obu egi David mi wie ne se hwe sa ade ya ekoso yi enye ne start yi meboa me do be fa me ye usei enti abaye mpacho ma na busuani bi ani ho oni wo fa oni obi a yare ba ye ota na chi onu nkoa na ekone kwana eni ye ja kore ma na asema ya were ho sa ma ye rewe na busuafo mate wo mo so mfom ho mesem bi na branti ni sika na ye je wo moa ye ntimi nje immigration officer wantu akore mu half de o so otua mate me da say ma Lydia dia sie ni ani o enya sam ketwa na yenua be wo mobo emema mienu eba na kwa mu nyina obi ani ho ani tirimu omre so obehunu oba amobo dia di nka ye ono ankasa ni kunu a your friend say wosan ye adwuma wo migration nka migration di nka hwan na efa wo ho aba bebu ba wa bra wo ba eyade so ho ne kunu ni tirimu oden maame wo fra ni wotimi hu se ohun asem papa bia nka emfa nyina no se wonim akoda no na wosan hwe no ana se bibia wo betie kra no wanto ni di so ahunu eti yenua be wo ye mobo anka se free ba bia wo fre ebia na condemn mo kan se na busuafo we ebia na busuafo support the kakra so ahunu na mo ba bia ono ade ni tiri koye no ya eden na ya bre ya wose wo ye nana wa wachi ni di doctor nana imagine jai ni patri modin o eti bre yi wo hunu se di akoda yi sitie wo ankasa wo faase na wo wayire e wo ma wo ho doctor nana e wo yire e wo ma wo ho ya ni ti ne mani bi no nke ba ko te sese yanko be ye den atrimode na ne ye ka no na eye se ya ma no 24 hours won metua no den ya we kura no nka benya kura nka interest nka ho na ontua na samumfa na samunko kosa akola wa yade na wa yire wo akata wani ya o me pa cha me ba betua wa yeda no boko no won metua ne boko na samfa na samko na nyame adom 18 February ye yankonko ye akoda ni enje no nkwa ma me dase mate medafo medase so jibre ma yekohwe video no ebaye na asem wedie
asem we die eyawe hosem we die pure wickedness ankasa se na MFK kan pure wickedness ankasa na papa we eye nti susu ampa se anke ye oba anasa onana bi na yeye ni se ya papa na anke be ne de se maame doctor ni etimi aka chel se ya we na e wa akola no ho na maame no so aka chel na ye nkratan maame yi no fa akola no enkopie mu e wa monone nanka akoyi ya wie omuntimi ntwiti ya papa we sei ohini mu a sei na ese oye maame no sei na ese oye no odi ni we ni a hye mu se o ubetimi aboa na esa nse na danfo na introduce wo e ma no na odi ni gidie hye mu sisi anakola no akwani ntimi nante ono a ontimi wia onye hwe esa yawe wo ni menti no sika ne die se utua wo hwe akola no pa ebusia Oyerepa ho asem we die yawe hosem nti papa no onhwe mu no ntu sika no emo no mu ntimi twiti akola no na akola no ntimi nti apo ebusia ha na mede mo besi na meka se ha egusa emergency Ghana TV subscribe na like na fa comment nso eba comment section na ase edi amedi so an kechi mami esi anything ye besanso edi nhyiemu ewa